Aye watsongo va ka hina i Manyangatsi Dokomisa. So loko u nge se subscriber ni kombela u subscriber. So namuntlha ni lava ku vulavula hi content yin'wanyana ni nga ta ku I don't frequently post about it, and ka vatsongo va tala swi nga endla yi fika yi nga fiki hi ndlela ya kahle. So loko u nga ri munhu u ri munhu wa sensitive, a wu swi rhandzi ku twa ku vulavuriwa hi timhaka ta masangu, kumbexana ku vulavuriwa hi tinsimu leti vulavulaka swa masangu ti tshoviwa, wu suggest ku mi ngo subscribe va ka hina mi ta vuya ka video yin'wana, cause se lawani na ku vulavula hi ti-artist tinharhu. So it's been this is Mr. Post, who's the 30th. Kambe they simplify. I'm only gonna do three songs for each of them. Even them, the judge ya wanna kutakura Josh Ramamita. Twisisa kuni swi endla njhani. So on try hansi ni kha ni yingisela tinsimu ta vayisa lavawani ti shuffla ni teka ti-album ta vona ti faka ndhawu yin'we. Then I realized they're one of the biggest sex musicians lava yimbelelaka hi timhaka ta masangu ka tinsimu ta vona, kumbexana hi swirho swa masangu. So ni ta ku beni me hi nga ni This is Mr. Post, ni ta teka tinharhunharhu ku ni nga bi video yeleyo, ni ta tshama ni kha ni vuya ni nge hi vuyi beni na Mr. Post, ni ta vona ku ni ta langa mani, maybe Dr. Thomas Chauke nga beni a ni swi tivi, but then swi ta hi ku siku rero ni twa ni la vulavula hi mani. So ni ta sungula hi Beni. For me the dirtiest song ni nga tshama ni yi twa ya Beni a ku ri ngoma liya ya Satisfaction, lexa mezaya a xi dyi guxe xila. So the song it's basically a song leri vulavulaka hi timhaka ta ku lexa mzaya lexa xa tikulu xa nsati wa mzaya a hi munhu wo rhandza ku endla masangu hi condom, xi lava straight. So i nga ri xi xa complain ka malume ku misa loyi le kamareni le hi tshama khala condom and a nga ni kiss no ni kiss. So kiss leyi vuriwaka la it's muffin, a nga ni mafi u lava ku endla sweswo yena ende swi endla hi condom. And ku komba ku ti-sex songs ni yingiseleni kahle loko hayi mama, all the sounds there ti sounds leti ti sound ta le kamareni, but then ti customize ku ti ta va kahle for ngoma. And risimu leriya loko u cheka beat, cheka the content nyana ya kona ri va kha ri suka nyana na le ka la baby let's make love yena Kenzi. So number one ya Beni yale. Number one ya Mr. Post leyi ni nga yi twa ni nga swi twa ku loko ku ri na vanhu lavakulu ni nga ka ni nga yi chayisi liya ya it's track number 5 ka album leya Terminator. Ngoma leyi vulavula hi ku i Xitsongo mara xi endla mali yo hlamba, i vulavula hi xirho xa vavasati lexiwani i thayini na xi nga tsongo mara xi endla mali, loko xi kwatini xi tiba mati, stuff like that. Na mina ni feel comfortable ku swi vulavula, but then it's more about part ya xirho lexa xa vavasati si po hlamusela wena ku xi lexa Xitsongo mara xi nghozi and va endlela mali vavasati wo karhi. Ku na karhi n'hwetini laha xi kwataka xi endlaka swilo swa xona xi huma ngati xi pfa xi hi ndlela yaleyo. Munghana wa loko subscribe semoni ya mahlweni se judge ya hina ku ta va Dr. Josh Ramani, tshami ni ku i Dr. Sex. It's because hosi liya ku hava album kumbe ku endla risimu yi nga rhuketeli. Mani mi lavela rin'wanyana kamareni ku yimbelelisa Sikhombo, but it's more like i risimu leri nga i n'wansati loyi a nga rhamba nunu wa yena kamareni ku papa a fambeni ya tiyisa muti. Se a va byela ku hayi tifoni a ti ngheni le se a nga ku buleni na van'wana vavasati ku a ku na nchumu la ka Chauke a va nyawuli. And the second song ya Beni me nga na endla tlhela ni yi relate na yin'wana ya Josh Ramani liya yo Tsatsi o ti dananyana moya wanga u ta tsaka. So that song is more of mi sala nga vhakela Cherry kumbe Cherry ti prepare-rini ku la ku biwa ivi se yena a fika a xi tsatsangu hayi hambi ni gaya round yin'we just moya nga tsaka. Loko ku ri ni gaya round yin'we khoma kunene moya wa mina u ta tsaka, ende khoma kha kona me ni twisisa timhaka ta fingering and stuff. Guys, if munhu wa sensitive ne please so na Mr. Post na Josh Ramani went on. So ku ta va ku ri number 2 ya Josh Ramani na Mr. Post yi ri 1 ngoma leyiwani went on va endla risimu rin'wana ro vulavula hi ku a ni vhakeli Tsatsa la Bush na yona yi vulavula hi n'wana
yo xa jamuka xi ri ka yena ku dyiwa makhandlele. So ku dyiwa makhandlele leswi va zama ku hlamusela timhaka that explicit sex leyi ya tala ku endliwa hi valungu leya yo tika leya yo thonselana na makhandlele yini. Se ku va na part ya ku Mr Post di ri loko di vhaka ka cheri leyi nga na n'wana, di vhaka di ri na tibanana na tidanunu. Loko di ri busy di ri henhla, loko xi ri lanyana di ku danunu xi ku wi. Loko xi heta ku dya danunu, loko di ri busy di ri henhla, xi ri lanyana di ri banana. So it's a sex song man. So the last one ya Benny ni nga ta vulavula hi yona, ni ta vulavula hi vaxinyori ri endliwe hi ndlela ya vukhombanyana. If maphungela majita ku na tinsimu tin'wana hina a hi ya yingisela Gregory makhorasi yi vulavula hi ku aka muti kahle xi nga ri na hlamba. Ivi loko yi fika laha yi cincaka va fika ku va freestyle yo hlamba leyi mi nga ta yi twa ende phela la mama ya boxa straight. So Benny a nga no copy that style of making music xi lo khumbeni ku yimbeleriwa hi mhaka leyi nga ta ku ya khomana yi make sense. Mara loko yi fika ku jikajiki laya se ku vulavuriwa hi tele kamareni ku mi nga khunyetereza ro xa dyambu, mi nga kombanga ku ndlela swin'wanyana, ni ku endlela swin'wanyana. And one said this karhi swimi rin'wanyana ro ku cina na visiku swa hlupha hi pfuka hi swi twile. So that was the last song ya Benny. So the last song ya Mr Post na ha ri ku hleketeni ku ni nga tirhisa xibelani kumbe ni nga tirhisa leyo macina but xibelani it's more of an appropriate one because ri recent. So Mr Post laha yi vulavula hi timhaka ta ku xibelani is referring to xtombo. So is referring to that part ku xa hi holovisa lere leyiwani xa tikulu kumbe xa yini swi hambanini mara swi nga ri na mhaka ku swi hambani ku fika kwihi. And risimu leriwani mafita ku ri fana na ra Benny Mayengani rosati wa mina na xa marozo swi fana ngopfu na xa marozo ni vhakale kaya ka va 7 ni ta xi vona kahle ka va. So it's more of a similar song in nhlamba yin'we yo vulavula hi xirho xa vavasati ku xa manimani xi fana xa manimani a swi na mhaka xi fana xa manimani yini sweswiya. So the last one ya Joe Shirimani. So this one is ku komba ku Joe Shirimani nhlamba ya rhuketela yi tshami yi endla risimu kwanya leya yi ku ajoni kule maraku ya vanhu tsotsotsotso ka yena ya Johnny kule maraku ya vanhu. So loko u nga se subscribe ni kombela subscribe. So I'm gonna continue doing these videos. Swin'wana swi ta lana ri na plakanyana ta kota ku swi vulavula eka hi hlamba na yo ya xavisa. Ni kombela mi nga ri ku subscribe.